Chief Minister Nongthomam Birengi Advanced Security Team Mamada Sakang the Bakulai Matik Jana Paiba Military Chingnabusina Nomai Kapsilaktuna attack tourakkhre. Chief Minister Nongthomam Birena Nasaki Taudu Bokan Mamonda Yaning the Bapondo Pagalunina Tongadu Sanga Chatkadaba Lichet Hain Fondokre Taudoga Singa Se Yuki Puntara Makairum Taba Aduaida Imphal Jiribam Lambi National Highway number 37 Gi Kotlen Manakta Labor G Laizangkul Manakta Tokibin Haide Nomai Kapsilak Taudu Adu security person ama military Chingnabusing the Kablak Panui Maruna Ye Tangba Lengzum the Panduna Sokan Ki Sokle Eduki Maming Moirang Tem Azes Jay Kunganipan Apokpa M Siamjai Bakauzi Hosik Langol the Labor Caesar Hospital the Pukatuna like Nari. Etek Chatara Kibama Pamatuda Manipur Police Commando Amadia Sam Rifles Kiapun Bakangpu Amana Tiba Humbaki Tabak tourakkhre. Panbayabadi Numit Karaniki Mamang the Jiribam the Tokla Kiba Iranga Siga Mari Lenina Chief Minister N. Biren Haying Jiribam the Chanaba Torang Totuna Laki Bani. Masigi the Makta Ngasi yu Angan Badam Haki security ki Kangbu Sung Jiribam the Makta Imphal Tadoki Bani. To condemn and from my side I strongly condemn this kind of barbaric action upon the innocent.